सरकाराक सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लोकांक जाय आनी आमच्या पक्षाक बी दिसता की ऑल ऑफ अस शूड कम टुगेदर. नाव वेन वी कम टुगेदर म्हाका दिसता देर आर सर्टन थिंग्स दॅट वी नीड टू बी very very clear. And one thing is very clear that एक नवी सुरवात जी आमी करपाक सोदता गोंयांत सगळे गोंयकार आनी नवी सुरवात हेतूंत ह्या बीजेपी विरुद्ध जे पड इश्यू आहे जे पड गोंयांत चल्ला युनायटेडली आमी जेन्ना मुखार वयतले जाल्यार म्हाका दिसता देर आर सर्टन इश्यूज दॅट वी नीड टू बी very very clear. आतां एक this issue has cropped up about defectors. I am very clear that I am against this defection. This defection also was done. We were part of JMC party in the last. If you see last defection जे झाले 8 जाणे गेले आज आम्ही पक्षा बरोबर आहे आणि very very clear हे आमचे लीडर बाब राहुल गांधींनी सांगलेले आसा की डिफेक्शन जे पड जाता हें बंद जावपाक आमचे अमेंडमेंट पासून चेंज केल्ले लोकसभेंत वी हॅड ब्रॉट थोडे कायदे हाडिल्ले आनी दीस टायप ऑफ थिंग इज अगेन्स्ट द प्रिंसिपल आनी व्हेरी क्लियरली पीपल ऑफ गोवा वील शो दीस डिफेक्टर्स बेसिकली थ्रो देम आउट. सो दीस इज समथींग दॅट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड आनी आय बिलीव दॅट whatever changes need to be made, we need to make changes within ourselves, but we cannot compromise on priority. जे पड डिफेक्टरांक घेवपाचें पळय it is very easy, you will get this seat, that seat, but the Congress party is of the opinion that we will not tolerate defectors because there is also, we are fighting against the defectors in the court. So what are we showing? What is the message that we are showing? Is something very very clear. I am very clear that this type of approach we need to sit weed out whatever is these elements. हे element आज जेन्ना एक पक्षांना दुसऱ्या पक्षान वयता आनी हे सगळें जाता for that particular benefit म्हाका दिसता the Congress party in a way my personal views are that defectors are against आमी जेन्ना इतले फायट करता in all mediums in the constituency as well. It was not easy. आज जेन्ना ते डिफेक्ट गेले लोकांमध्ये आमच्या मध्ये की तुम्ही वयतले मग बोवाड जाता आज आम्ही पक्षा बरोबर ठाम पडना आहा आनी प्रायमरीली वन इश्यू इज दॅट दीस डिफेक्टर्स शूड नेवर बी टेकन इन आवर पार्टी.